Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga urip na Allah, hasitan na matataman sa gin kaiya syurutu la ilaha illallah. Giin na sulitan di ka pangadi sa gin kai subject madda at tauhid. Siku miyay po sa video tano na piyago sa itano agyang kuto maana ula ilaha illallah na imanto nas itano man sa gin kaiya syurutu la ilaha illallah. Gin kaiya syurut kilay tano sa gin kaiya video pembetian tano na walot ti man na iya ini surat o mga ulama tano ang mga syurut o la ilaha illallah. Aya pa kay sisaya na ino mga day gin kaiya walot ti man ami aloy o mga ulama ini surat tiran bituan niran sa syurutu la ilaha illallah bayni mi aloy si iku hadith anta kas 5 si iku Quran na aya sembeg na gi'i na aya kia timu aging ka iya mga syurut na bil istiqra wat tatabbu' kaman na so mga ulama tano na so kaya batia iyan si iku mga kitab kaya tundugay ranong kung mga kitab na niyatan tuwiran aging kai la ilaha illallah kalimatut tauhid na walot timan asyurut misasangkot saging kai la ilaha illallah. Mapangaloy tanong bus ikukapnis ka sa tanong apamagus ya tanong pagana ini syurut aging kai la ilaha illallah agi pa may kaketarima ku kapakang direktan waguna sa aging kuto gitano katero ako la ilaha illallah namin ko dalang tano aging kaiya mga syurut la ilaha illallah. Paganero naging kuto al-ilm. Paganay naging kuto al-ilm ay maan al-ilm al-munafi lil-juhl na giso kasabutan ka si iku manaw la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah nasabot mo kanto na imaanan yan. Ikaduan al-yaqin. Gingot al-ilm ni aluitan o paganaya syurut na mapakada yang pamasu kabubudah. Mana di nga diteru unsu la ilaha illallah na kinanglan na katawan ka sumana aging kutwa la ilaha illallah. Nah, kaya pangadiin tanong itong utamaan niyan ito pamaso da at ito simbaan inuntas wallah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua syurut na al-yaqin al-munafi lisyak ay mambuaman al-yaqin paman na tito pangingin benar na ka aging kutuwa la ilaha illallah paman na kanaba ka mag-alang-alang maadar ka aging kutuwa sangkaan kasesangka sa titun pangingin benar na ka tatarima na ka aging kutu ini talinguma aging kutu la ilaha illallah so maana niya nagusto ini talinguma niyan maana. Ikatlo na al-ikhlas ay mambuang al-ikhlas nagiso katulabus ay maana niyan na mapakaada iyan naging kuto kapanakuto. Paging kuto katurong ako la ilaha illallah na tutulabus raksa katulabus iku Allah sa mapukasiyan naging kuto kapanakuto. Ikapat mga urip no Allah naging kaya as-sidq. Gi mambuang nga as-sidq na gi pamaso kapatiis pupatiis ka saging kutua di nga katero saging kutua la ilaha illallah labang ka pamana mapakadain mabuaging kutua kapamukeg
Dinga kapengin benar saging kutua di kapengin benar saging kutua makna la ilaha illallah. Kinanglan naging kutua dingga dikateru saging kutua la ilaha illallah. Na pupati iska kenaba kap munafik. Kenaba kap mukib. Tatarima an kap maging kutua la ilaha illallah. Ika 5 asyurut la ilaha illallah. Kinanglan na mapamatagoy ako kapag mo ayan na ya si iku ditanu kateru ako la ilaha illallah. Naging kutua al-mahabbah. Yung kutua al-mahabbah. Ayaman na al-mahabbah nagito sububaya. Kebubayan ka pamaso la ilaha illallah sumana niyan nagup kebubayan ka sa mga tao mga muwahhidun. Mga tao mga muwahhidun. Kebubayan ka. Sa mapakada iyan naging kutua yung kutua mana niyan na al-bugd garangit. Kenapa ngip kegud sa mga muslim ya maratiya. Kebubayan ka so la ilaha illallah su Islam sumya maratiya sa kenapa ngap kegud. Mapakada iyan naging kutua kagud. Ikanam syurut aging ka la ilaha illallah patut ko muslim matanto niya na siku ginyang kateru aku la ilaha illallah naging kutua al-inqiyad. Paman na ayap teru na al-inqiyad na kapusyunut kasulindir. Pusyunut ka ku makna la ilaha illallah na gusto mapapadalam suguan tutuntutan la ilaha illallah. Pusyunut ka. Saya makna la ilaha illallah gu matatag na suguan na pusyunut ka. Sulindir ka pungunutan ka. Sama pagkadaian mambu aging kutua at-tark aging kutua emanan yan na kabagak aging kutua di nga kapungunutan di nga kipenggulalan kumana la ilaha illallah nama pagkadaw to o al-inqiyad. Ikapito na al-qabul eman al-qabul naging kutua tarutu patiarim aka aging kutua makna la ilaha illallah tiarim aka so mituturo la ilaha illallah pamana pinggil bekas susuguan ini taling umau la ilaha illallah. Mapakadaian mambu mapakadaian reka yang kutua eman arrad yang kutu pamaa jika terima pamanna terima na kasu makna la ilaha illallah na gusto ini taling uman yan galba suguan paki penggal bakian raka itu suka simba kwalla na gusto kisa ki taragna kaung kirang kasi iku emanan yan na kapan ako to. Ikawalu mga urip no Allah naging kuto al-kuf bima yu'badu min dunillah. Paman naging kuto ka ungkirang ka pakakapirang ka kasangka angka kung nganin simbaan asala ka ko Allah. Taplis na ka sa tarutup aging kuto mga katuhanan simbaan asala ka si iku Allah. Naging ka walutiman ami aluitano asyurutu la ilaha illallah na langun din adalil ayah sa isa Quran na si isa hadith. Mana adna mga dalil sa aging ka la ilaha illallah na mga syurut yan aging ka mga aloy. Paganero to na so al-ilm so kakanalang ka ku makna la ilaha illallah sa mapakadaian naging kutua ka-ignorante kinanglan na so tawa di niya diterun so la ilaha illallah na kataw niya so makna niyan kataw niya so rukun niyan kataw niya so makna niyan na makna pakaantapan ku la ilaha illallah. Al-yaqin ikaduan al-yaqin giyang kutua katumangkad maada unso kasengka mana naging kutua tao na giyang kutua din niya dikatero ku la ilaha illallah na tutumangkad sa kaniyan kenaba niyan sesangkaan paman na titud mangingin benar sa giyang kutua makna la ilaha illallah kenaba sesangka. Ika telo mangurip nola nang untuk al-ikhlas katulabus kapag ikhlas sa mapukaso naging kutua kapan ako to mapakada iyan naging kutua kapan ako to kinanglan na sutawa di niya dito la ilaha illallah na mag-ikhlas ak nabadiipan ako to si Allah. Ikapat naging kutua as-sidq kapatiis sa pamana pure aging kutua di katerua
utaw saging kutwa la ilaha illallah sa mapakadain naging kutwa kabubukag pamukag aman naptur nga la ilaha illallah napupatis ka piura ging kutwa dingon di ka teroa tarima na sumaanan niyan so penggulalan kaging kutwa suguan matataguon gitu so kasimba si ikwallah kapangintuan si ikwallah madaw naging kutwa kapamukag ikalima naging kutwa al-mahabbah babaya mapakadain mabuging kutwa kaguwid rarangit man na nang kutwa ketruang ka la ilaha illallah na kububayaan ka aging kutu ala makna la ilaha illallah kububayaan ka so man na niyan na la ilaha illallah agusu mga tao Inyan inggulan so la ilaha illallah siran sa mga mukmin, mga muslim kinanglan na kububayan ka siran. Kinanglan na kububayan ka sa mga mukmin. Kububayan ka sa mga mukmin na mapakadain mabuging kutwa kaguwid, rarangit. Ayay kan mo to na al-inqiyad, kapusyunot, kapangungunutan, kasulindir si la ilaha illallah. Managing kutwa kaya tiruang ka la ilaha illallah na miyang ungunutan kon. Sumyulindir kon sa penggalabak ka agian kuto penggulalan ka agian kuto sugu na mapapadalmon gitu suka simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala naguso kaung kira si ku mga tagut kapanakuto ikapito na al-qabul agian kuto amanan yan na terima na kaso ini talingo mo la ilaha illallah saya mana na talutup akatarima sa kanabang ka ay manan yan na sengka agian kuto la ilaha ini talingo mo la ilaha illallah. Ikawalo mga bangsamin naging kuto al-kufr bima yu'badu min dunillah so ka taplisa kaung kira si kunganin ay manan yan napsimban asala kaw si ku Allah yung kuto mga barang-barang katuhanan o mga manusia apsimba niran na langon kad nanan pagungkir langon kad nanan ay manan na sengkaan pagkakapir na kaaging kuto mga simba sa aging kuto asala kaw ku Allah subhanahu wa ta'ala. Adi ka pakai pamau ba di nga diterun la ilaha illallah na pangingin benar na kabusop simba na sa lakaw ko Allah. Na di ka tarima la ilaha illallah. Gin kaya mi aluitan na walutiman na yei mga syurut la ilaha illallah sa aya ka ketarima o la ilaha illallah so dingon di ka teroa so kabubaling nga mukmin muslim na mapakamuayan ka aging ka na mi aluitan no alangon na ya sangkot gakot sa man nakakatarima la ilaha illallah sa di iya manan yan kepakai indirainon o muslim di niya diterun la ilaha illallah naging kaiyamanan yan yung aluitan mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na adna mga dalil aging kanan mga yung aluitan o mga syurut la ilaha illallah pad ami aloy o kitab durus al-muhimma naging kutwa manan yan tesa yaging apkilaitan no naging kutwa pagana ito naging kutwa al-ilm isu pagana mi aluitan no al-syurut la ilaha illallah naging al-ilm na so ay makna al-ilm na so kakanalang ka ko la ilaha illallah lagid nang pakyap mana itanuron sa amanan yan na pagkadaan na kaso mga katuhanan asala ko wala na oriyan na tuntun kaso kapsimbuan asubus wallahi titu amanan yan na simbuan ginasumya pamagusitan o si kumiyo na abidyutan kinanglan na kasabutan na nan utaw amanan yan na nilitero so la ilaha illallah kaduto mi aluitan no asyurutu la ilaha illallah na so al-yaqin na kinanglan na sutaw adi niya diterun so la ilaha illallah na mustayqinan mangingin benar tutumangkad paman na pure aging kutuan niyo di katero sa man na pangingin benar niyan aging kutu minitaling maula ilaha illallah mituturo makna la ilaha illallah da matatagos iko puso iyan sangkaan da matatagos iko puso iyan asangkaan telo naging ito al-ikhlas naging naniruman na so tawan niya dito so la ilaha illallah na mag-ikhlas iko Allah madaw naging ito kapanakuto
madaglang mga hadisanan gina ni pamay pinakamaran ni si mga manusia kesepat nu Rasul sallallahu alaihi wasallam maging ko tao adi terus la ilaha illallah atau tulabus pusu yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala kapat naging ko as-sidq yali tanop nuto kinanglan naging ko di teru la ilaha illallah na pupatis kanyan pati su pusu yan pura mangingimnar su pusu yan kenapa mag-alang-alang naging ko pusu yan kenapa sesangka Ika-5 naging al-mahabba man naging la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah na kebubayan ka na gusto mga tao diinggal ba ko la ilaha illallah dito sa mga muslim dito sa mga mukmin nakataya sa mga dalil mga adillah kilay tanong sa ging kaya video na sebab ko amanan yan na kapagkata so oras batanul sin pamati alangon naging kaya mga adilla kabanda di mapasad sa pamana mga isa ka oras ka mga batanul na langon bugan sa maana usayan gi amanan yan ay importante na kay sabutan tano aging kay walutiman asyurut o di ka turu ako la ilaha illallah agi ti kapakang ganyan ka guna agi ti ka terima yan reka saka muslim adi turu ko la ilaha illallah kata sa mga adilla kata sa mga hadith kata sa mga ayat sa Quran am yang aloy samat naging kaya walutiman na syurutai la ilaha illallah mi sasangkot ko kaketarima la ilaha illallah sa ikuding kau dikater al-inqiyad so emanan yan na kapito ng untuk al-qabul utus kanian terimaan ka so tutuntutan la ilaha illallah gitu suka simba ku Allah sekanian bu sa di penakutus wala sa may tubo na kata so ikawalo al-kufr bima yu'badu min dunillah min at-tawagit so ka ungkirang ka kung simba na sala ko Allah apod ko mga tagut langon wayam anan yan na simba na sala ko Allah na pagungkir no to utawa din dituron so la ilaha illallah pistiklas yan na tagut na pagungkir mo to utawa din dituron so la ilaha illallah urian yan atentun yan asubus wallahi simba na isa na mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy tanuto si paganay naging kaya mga syurut am yang aloy tano na aya kia adna ya aya kia basis asaya kia to koy tanuron sa mga syurut la ilaha illallah na gitu so kia pamati ang mga ulama sa iku kitab o sa iku sunnah na miya pagagumawiran naging kaya amanan yan na la ilaha illallah mga syurut la ilaha illallah na syurut ta'i waya maanan yan na la ilaha illallah naging kaya walutiman amia aluitan usaya dan benda masagugu daging kaya saya tanu saya tanto ay ko magaan na kapamagusay aging kaya pamagusay tano sebab sa niya dito no di kuan gaganan na mapuntok so oras dito no di kapamagusay igi raman utam ya katas na katawan naging kaya didataraya kapangadi as isa social media ayap kebubayaan o tao pumakin negnian igira naging kuto pama mga bububa kesabutan mabu paman api mabuba na asar kakasabutan na miya katiyo ko pudnuto mga urip no Allah gin kuto dataruto sayan ka an pamayam anan yan na mapya aki susugut aging kuto aditano di ka kapamagpeda saging kaya mga dars mga deuwan tano betunan tano sa mga maana na tungin tano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala riskin tano niyan sa ilmu apakang gayaguna riskin tano niyan sa kapag ikhlas iku mga galbag tanong so Allah subhanahu wa ta'ala ay muqallibul qulub di magalinalin ko mga puso tano napakataknaan tano niyan sa iku agama niyan agama Islam nga urip no Allah sumpatan tanubo aging kaiya mga duwan tanong sa aging kaiya tauhid sa siyang bukto mana aqulu ma tasma'un assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh